November ni som ni pakata Mizoram Legislative Assembly thukhom chuan Member of Legislative Assembly MLA te hlo ti punna tur bil chu apasta ahma an hlo tanga chutin za somthum point pasarin atipunga hemi be chan hian state dangte ba ka ramdanga rural tu te hlo tenen lam thlir zauna tan kan mangdo na ne MLA te hian hlo pa ngaya cheng singli ham thatna dang allowance nen cheng sing rule sanga an hlo thina tuna tang chuan an hlo pa ngai po cheng sing riat allowance nen cheng noi khatle singa an hlo to do na ne MLA te hlo hi trumli ti pun anita kumsom dan vela ane non deuzia tinane kumina apuna hi za somthum point pasari ania apun tamber trum anilem lauthunga kumsang khazakwa somkwa pakwa an en non trumin zahni somthum pakhat point pahni panga in halopung to ne bilpulu tulamin ril tram chungin na atho theilo tina soya chief minister in thlahung takin apunna uchuak lo za thak lo le om lo nilem lova ti pun nina soiboka adik melfu kumsang ni som panga tanga kumsang ni som pasari chungkhan MLA te hlo pun na hi India rampuma zazela zali tanga zaruk borvel ania uchuak si lovin hlo chu an punta kanjol pui dewa ngai India Marsak state dangte nena khai khinero chuan alo uchuak lo tami alo thungane Mizoram MLA ten thlatin cheng noi khatle singa an hlo hian ama Marsaka hlo sang bernitrin Manipur MLA te chu an khumta Arunachal Pradesh MLA cheng sing ni le sanga hlote chuaya tamhret Tripura MLA te chu Mizoram MLA te hlo tanga chu chuan riltramin an thok theibik tina te po ani mai theyane Marsak state zinga Manipur hi thlatina MLA hlo zinga cheng nuai khat chuang pe masaber ania chu Mizoramin kan khumta state dangzinga hian ennon lo rei to te po awma ale tam takin aron san ve chuan arin nomane India rampuma state rang te hlo thira ro chuan Mizoram MLA te hlo hi atam lem lo MLA hlo thatna ber state chu Telangana hania thlakata cheng nuai ni le singa borvel an hloa Delhi le Madhya Pradesh MLA te chuan dotin cheng nuai ni le singkhat borvel an hloa Uttar Pradesh MLA ten cheng nuai khat le sing kotling lo an hlo ve boka Bihar le Maharashtra MLA te chuan cheng nuai khat le sing ruk borvel an hlo boka Mizoram MLA te hlo hi Jharkhand MLA hlo tenen a inang tlang vel don tinane chorwala lakin MLA te hlo pa ngai hi India rama cheng sing ruk borvel ania anenon zindana tanga chutin Mizoram MLA ten cheng sing riat an hlo hi chu a om tok viau ni te poin alangane chorwala state rang MLA in allowance dang anlak thina Mizoram chu asang lam hret ahan nile taboka heng kanel pui tamber hi chu state house mani poa in chom thei thiau ani thungane MLA te hian ham thatna dang anei nual sitting allowance assembly session le house kai noi committee an telin ni khata cheng sang ni an hlo thina state pona meeting an telin cheng sang khatan hlo thin chu cheng sang nia ti pun ani boka MLA an ni na nga zin an ngain an zin mana allowance an nei le bokane rel manga an veiwa kani chuan first class AC emo executive class emo athlonin an chuang theya first class le second class ticket pakhat ve an nei tel thei bokane an thlona chuan man chu engemo chen an bilet le theya lir theian zinin an party hruai tu ten sa an lo me pui chau hi ham thatna an don ani lem lo boka duty an zin rengin kilometer khat zela chutin sumlak le thei an nei bokane heba ka hian anin sakle cheina turte lir thei leina tante lon an la thei boka hengzinga thren khat hi Mizoram chuan ale thokin atipung le ta atamjok chu state danga allowance an man chorwal nena inrual khai tok chi ate awmane MLA te hian pension hanei boka anol puin India state te hian cheng sing thum hi thlakata MLA lo ni to te hena an pek dan tlang pui ania
Mizoramina ahman thrin cheng sing ni chu cheng sing lia ti pun anita boka antlin non chuan cheng sanga zelin apung don bokane Assam phei khu chuan MLA hlui te hi an duat thiam khop mai an state chunga an zin don ani chuan Assam State Transport Corporation lir theya an mani le an nupui ta chuana tur ticket at thlonin an petop thina rele thlona manga an zin ani chuan kum khata cheng sing level thleng allowance an pe boka MLA te hian an mani ba ka an chung te tan damlo ni kho a inen kolna sen so medical allowance le family pension te an la nei boka inralna cheng noi tel handa boka heti chung hian mi pui chia hlo anne MLA te hlorwal hian chief minister assembly speaker deputy speaker minister le minister of state te hlo chu ti pun ani boka chief minister hian hlopa ngaya cheng sing riat a hlo to dona allowance nen chuan cheng nuai khat sing riat le sangli chu thlatin ala thei to don ane hei hi state dang nena khai khin chuan awan tlang hnuai lam ani ome Marchak State ta Sikkim Chief Minister chu a hlo hnember ania cheng nuai khat le sing kwa a hloa Tripura chuan dotin cheng nuai khat le sing riat le sanga a hlo ve boka chumi hnuaya chuan Mizoram Chief Minister hlo hi aom don ta a Meghalaya Arunachal Pradesh Assam Manipur le Nagaland te chuan an dot thale don boka Nagaland Chief Minister phei hi chu India Rama Siyama hlo hniam ber ni in cheng noi khat le sing khat a hlone India rampuma chuan Telangana an sang fala Chief Minister in cheng noi li le sing khat a hloa Delhi Chief Minister chuan dotin cheng noi thum le sing kwa a hlo boka Uttar Pradesh Maharashtra Andhra Pradesh Gujarat le Himachal Pradesh CM10 dot vele in ani hian cheng noi thum chuang an hlone Chief Minister hloa chuan State House sadeu an moma State re thei deu India Marchak State tangte chu an hul deu tina ani ber ome Telangana Delhi le Uttar Pradesh Chief Minister te hi an governor te ain an hlo hnemzo ka abak zong hi chuan an phak lo thungane governor te hian thlakhata cheng noi thum le singa an hloa Union Territory ya Lieutenant Governor te ro chuan cheng noi khat le sing khat borvel an hlone Mizoram in Parliament in nia MP pakhat veve kaneya ani hian thlatin cheng nuai khat an hloa allowance danga cheng sing kwa borvel lain Parliament session a hian ni khata cheng sang ni hloin an thu thin boka kum sang ni sompanga khan MP te hlole akai hnoya hian thlatin cheng vaibel cheza somsari paruk borvel senral ania MP pakhata chorwalin cheng nuai ni le sing sariang borvel manani tinane India Ram Sarkar official zinga President aya hlo hnem anom lo thunga a hlo hi cheng nuai nga baka allowance ania Vice President chuan dotin cheng nuai li alave bokane Prime Minister hian cheng nuai khatle sing rukle allowance a hloa dan lama thunei tu ber Chief Justice of India chuan cheng nuai ni le sing riat loin Supreme Court Judge Chief Election Commissioner CAG UPSC Chairman Cabinet Secretary Sipai Peng Pathuma Chief of Staff tele High Court Chief Justice te chu a hlo sang zual ania cheng nuai ni le singa baka allowance alatela an hnuaya hian High Court Judge State Chief Secretary te Additional Secretary le Principal Secretary te baka Sipai Major General tele an tlukpui te anom le bokane President in cheng nuai nga loi a hlo ti hi khovel puma chuan soichi ani lemlo a hlo hi thlakata US dollar sang sari zahni borvel ania kum khata chuan dollar sing riat sangli le zali borvel ani don tinane khovel puma ram thruai tu hlo sandan indota remin aom na hi a hnuai khop mai ram thruai tu hlo sang zual somni te hi chuan kum khata dollar nuai tel an hlo phatoa asang berchu Singapore Prime Minister niin kum khata dollar makta duai khat nuai rukle sing khat borvel a hloa Hong Kong Chief Executive chuan dotin dollar nuai nga sing rukle sang riat vel a hlove boka Switzerland President chu pathumna aoma apalina US President nomin ani hian kumtin dollar nuai li borvel a hlone ramhroi tu te hlo hi
GDP per capita ain asang tlang pui bokane engpon ni se hinti te ang MLA te hlo san chungcha nga hi chuan pui ngai te tlan lu na ania mithira le ruang thon chhuwa thlengin an boi pui lo ani chuan in thlan le chan san nei chengal thrin ani an sum chiardan le kan sum chiardan hi a in nang lo ti te po hrephotila a thome atlang kom nan tunge kan rampong suale don ti chian na in thlan aron hnai lenga an hlo hi chu campaign nan hala tangkai don chau chuti huna chuan hetiaril tram hlawa an pun an hlo hi mi puita alani dai dona MLA tan po mi puitan po lungkham tur homlem love